Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Ya namuntlha hi ta hi kha hi vulavula hikuva psychology a hambanini na Dr. Joe Shirimani. I tlhela hi zama ku va hi lava ku twisisa ku a nga va a suse yini mavona. So ni ta ni kha ni mi vekela short clip and no va na ku tshemba ku manda gingirikana video ya muxaka lowu a nge yi endli because ti-YouTubers hinkwato already ti posteni video leyi and se ti ta ti vulavule hi swona. Madzongo I rile ka Team Shirimani a nga ha ri kona hi swona na Madzongo I ri u humile ka Team Shirimani hi swona na mina na tirhina team mina ni bana ba wito ni mbona mina lo Says boss, let that party says boss, say we says boss. First one is 2022. Yes. So that 2022, in I'm one is get them teach them second. I found by I lay. Then if I can me so mean, I saw me na from see. So now the pin long at corner. Let me know what I got to go. Yeah, as we've heard, I psychologist is again like Dr. Joe Shirimani. So question why me so again le. And I mean na kutisa loko sen fika ngena account yana la sen fika ngihlangana this video ayar live. Yini nginyana te hint so ndamvekela nyana short clip yakona mngafambi. Hayi kuna ti changes ta hlaya swinene man eish. Na malevu semabaseni ngopfu. So that's when I saw gonna go chicha. It got them to relax land, which is not some of them Yeah, so clear from that video. I was talking about the Dr. Joe Shirimani anga ku endleni ka mali ku ya leswi a swi lavisa swona yena from la lera yena swa ku loko se a za a suka ali a tirha na Mr. Post swi vula ku le I twa maybe I ta kota ku va a endla mali ya enough swi clear leswi nga ndlisa swona swi loko le hayi va ri ku hakela ka matorokisi hinkwavo va suse hi mali hinkwavo le ka Dr. Joe Shirimani leswi loko hayi mkhulu hayi impela swa ku yi na problem loko ri a mi nga za mi kombela mi tlika subscribe.